मैम खुरमजरे तंगरीबस इम्पैक्ट न्यूज ने मनुंग हुटना की थरम द Kshetrimayum Premchand मैम तराम नोक्सरी ट्राइम सुबह लोकसभा मिखल नक्सलपगलोना मणिपुर की पार्लियामेंट्री सीट अनि इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अनी मिखल तौनब मतम लेपले लोनना कना कना मिरेप ओगदगे हैबदो मियाम खंगनरे अदुमकपु ममांगदा अमगु थोक्त्रिब मवोंगदा हंदक पांगथोकदोरबि इलेक्शन असिगी मांगोइना मतम नक्सलकलबा था फाद्रबा लाक्लबा एप्रिल की तांग 15 अहम तांकाकी अनिसुब तांकाकी कोई एप्रिल की तांग 19 पांगथोकदोरिबा इलेक्शन असिगिदमक कोई हौजिक फावबदा कोई बोट खोमनबगी मास कैंपेनिंग तौबगी अदुगा मिफम पांगथोकपगी मफम युम युम चंगकांदा बोट की बिख्या निबगी अदुगुम्बा सिगुम्बा ममी मयामसी ममांगी चही सिंगदा येनरुबा मतमदा हंदकी चही सियाम टॉप टॉप हाइबा तारे मिखल पांगथोकदोरे हाइबगी वाफमसी ई पाउदा अदुगा सोशल मीडिया खंगदो नतना लेकाई लेकाई द लेबा मियामना अदुगा खोगी खुंगंग सिंग द लेबा खरा मनुंग हंजन द लेबा मियामदी मिखल तौदोरे गा हाइबसी खंगदबगी ममी तारकबा लोनना हौजो हौजो लेबा फिवम मसिदा political parties singna pak chauna bot khombagi thabak thong sing chathaba ngamdrabasu makhoi makhoi ni pamba mirep sing adu mihut oina thagatnaba bot mai pak na bagi damakta tongan tongan ba strategy ke ama thorang ke amadi paikhatli haibasi ubodum phangi adu bo hai ba thorang sing adu gi manungda social media si amna phaba tool amoina sijinara kanda mai magi mihut sing asi mai pak na ba tongan tongan ba campaign chathana rakpa मिरेप सिंह अदुना ngang ki wafam sing clip kayama ka kanda maduna yamna innovative oiba mawongda miyam ithil pipi yaba mawongda ekoi clip macha macha sing je punchalaga semba video sing viral ohena bo khona ba aduga taseng na ma koi ge social media ra thadok na ba ge tangda political party na tonganaga sel kai thoktuna tawba yaba torokpa yaba gi oithokpa tawba gi mamisu tarakpa aduna maram more kanda koi ngasi thamjari ba topic asi Social media a new tool for election campaign hai bhiramasi matang da khana gadabni hare bhiramasi ki matang da manung hutna khana ba tension biri ba gas ngasi han han bada aigi hek yek thamre phambiri ba si Dr. Homem Thangjam faculty Indira Gandhi National Tribal University Regional Center Manipur ojab sam tram ukchari Kurumjari ani solution biri ba sina Manipur University ki economics department ki professor oi biri ba Dr. Chinglen Maisnam ojab tram ukchari aduga ahum subelection biri ba sina Imphal da untigi nutil da phong English ki pause Imphal Times ki editor beriba Rinku Khumukcham ni oja pustra nokchari thank you ai han bawa fam si oja homen da dakchar ge oja ne hek ai yeta lebi bani na oja gi hobun wai do male oja maru ina hojik si Manipuri oiriba situation sina oiba yai masi oibam su thoi haiba tare mayam na board ki ofam sit polak matam da tongan ba praja section mayam magi mod khena ba kyam tholak pa haiba tare khara amna hairi board to bi kanu लेरिब इरांग सिकी वोरेशन प्रोक्टना मिखल पाथोक पिकनो हाइरि खरा अमना अखोय मिखल यागोदबनी डेमोक्रेसी पलिबाम लेबोइना अखोयना पामलिबा अखोय तखोनिंग मैम दु मिखल द अखोय उथोकदबनी म्यूजिक खल्ल कांदा अखोय थाजब मिजु थारा कांदा मखोयना पॉलिसी प्लान दा मदुगी ममी मैम तारकदबनी हाइबामा खरा अमना मिखल से अखोयगी लेरिब सीएसओ मैम रखिदगी इरांग से लोशननिंगबदी पामगा मसी मिखल से पांथो नत्रगा पांथो कनो हाइदबा दम न्यूट्रल लेबगी मोंग दम लेबा हाइतारे अदुबु मिखल गी ओइना हौजिक नक्सला मतम सिदा फिरांग थेतना बैनर गा चाइदना पोस्टर्स थेतना तगदो मयाम दो मणिपुर दो हौजिक फाबु उबु फंगदे अदुमकपु सोशल मीडिया से यामना फब टूल अमा ओइना सिजिनरक हाइबा तारे कोइ ले उबु फंगे हौजिक हेक येंखिबा मतमदा Facebook OBI, YouTube OBI, नत्रगना Instagram OBI, X OBI, हाइरिबा सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म सिंग असिदा बोर्ड खोमबुगी ममी चावना तारे हाइतारे अदुना सोशल मीडिया दा प्लेटफॉर्म अमा ओइना बोर्ड खोमबुगी ट्रेन असे मसिना कदाई फावबदा वोटर सिंगा यौबु ngमगदगे खनबीबगे मसिगी इंपैक्ट से खोने करम येंबा याबगे हाबु थंबियो आमामुक्ता दा इंपैक्ट टीवीबु कुरुमजरी अदुगा मयाम पुनमक yes handaki laiba vote si hogani haina lauthokpagi matam ju tentek su togre maromda aduga leiriba tangdu leita dabagi pibam jina su akoigi vote si da thawai yaw da bagum yaw batara su maduma su leiri then audagi campaign chat pajima physically haibadi haksang na koi chat pajima su udri aduga lukya mana su tobiga no ju hairi मैम लेरे सिगे मरक सिदा अखोगी कोइसा चलगा मागी कैंडिडेट की मीसिंग हाइजब तारे नत्रगा पार्टी की मीसिंग जिना
yobangam da bam pham sing da chattaba ju nate khara de dum chatiram gani na ye dum ningjai aduga apik apik pa lona natraga na tumin na dum meeting to bozu dum thoktabadi natabra na adubu leiriba phibam jida akoi gi prithvi gi mari super revolution haijaba tare ahom oina porak pada information technology gi revolution nama lakhiba akoi na huji hingliba matam je knowledge economy ni hairakpa then masida junakta na internet sima sinaraga magi wakhal chanaba mi myam gi community ama semba aduga pauji communicate communicate khak tawba natana akoi gi input to share tawnaba haibe anoba si thoe haibana singba madugumbagi makhalsi akoi gi pb naba platform ju yamna yamgre luching bada leiriba si prithvi gi oina facebook sima leibiri haiba tare makha tarakuda youtube akoi whatsapp then youtube instagram mayam leire haijariba aduna tawriba mom sida aina uzabada huji political party amasung candidate mayam amana yamna phajaba mawongda akoi gi tongan makal gi mai magi expertise tu gi matungina content se yam sang dabida ten na thadorakpa hana ngangi ba candidate singi aten ba bite haijaba tare second kharagi oina haibdi mingonda ju matam manghan da bugi mawong sida yam kanna tawrai aduga masi maru oina akoi gi kaino haijaba tare smartphone paiba natragana internet ki accessibility phangbangam ba mayam dadi adum impact ama chauna leiba male ne adum ningje aduga covid naruba matung dagi su maru oina akoi gi sarkar natragana akoi gi social gi oina thabak tori organization mayam makhoi na chu mayam ri enthokhi ba leire angang singda like tambada mateng oina ba internet based online gi madu ju leigraba matung da hujikti mayam ji adum fajana hana pairam dagi smartphone ju paiba ju hengale haijaning aduna live hujik tawreiba election gi campaign gi mong social media ji da tawreiba mong se impact soidana leigani adubu kyam sangna mioi bai ba jite ngaktang oi ju asing ba haksang uningi ga na haina ju leitabani nate adu definitely akoi gi educated haijaba tare kara intellectually inclined oiba natragana kara educated oiba singda tasengna mahau ama lauraga makoina participate tawbadi tasengna ngambara na khanjai natabi khara di adum taraga mai do hai gi du phajai ne hairaga wai khara du khang ningsang laga masida bot thada ni gana thokta ju nati hairiba ana ahong bagi matam ni na masida jo khoi na mirai be yaroi social media ji yamna maru oiraba alternative tongan makhal gi pau thamam manipur gi media houses me am yaudringai da khudam oina nahan gi khongjom da nonglai nungsit lakpada humgi ba yungi ji khudak ta gadunga share tongnarga mioi khuding makta yoba ngamalakpa Thajaru daba thaina ngang hiba mayam ama hujikta compare ga toraga puthorakpa candidate si mana ngang hiba du sini amaduna matam du da ngang hiba sangdam na baga ji yam tawduna thuleiba adu akoi yengbati tabani haibadi tasengna sina kyam chawba impact ama leibano haibasi leitaba nate 2017 18 odaidagi jana ju thamiba dumaina achauba strategy ama oina social media ji sinaraga social media gi warriors myam haijaba tare team ji semlaga kanna toriba duni hadak land jo koi kanna ugre media war ji da disinformation aranba pawdam myam ama kakna ba honna bada group amagi puthokna raga ani dugi class lakpa aduga uzuriba myam na achumba kaino khangba ngamba awna yamna akanba anoba makhalgi safu amani mamang da radio television na toramba madudagi hena masina jo akanba mo oire haiba tare yam laina jo dum phangba ngamba aduna masi impact si chauna legani na dum thajai aduga at the same time masida khakti loina mak depend tawbudi yaroi ngasai gi yamna achoba makhalgi campaign tawba ngamdrabasu mioi ba haiba jiti anaba gi mafam duda mana paisa khara kape ene haiba duga tasengna la amaga paisa piba ngamdre ine sima khatang khara chabiu ga na haiba gi human touch haijaba tare virtual world jitagi tongan ba mioi bagi khonjen khaktara bazu malami haiba da mi anaba phaba leibani na madugi saruk amasu yaudra badi thoina mapung phadong mande ne yan da thamjeki sta khaning jang opama hujikta ko gi huina mi chikpadi pawoi gamde viral hoiba gamde aduga mina hui si haibase sidi viral hoiba ngamena ko sidi paw ne na headline news ano jiki yamna hojiti information gi era ni na paw si thu na lakna ba khona bada adagi madugi masi khudong chabdi sinaraga
masagi phataba pausina akoi makhong yangakpa si akoi dum uye ana social media si hojikti akoi loina hargasu mase akoi lifeline amaguman koina highway da blockade trop matamda akoi gi lifeline anisda masida thingi ba kangpu singsi akoina angamba thakta awangba thakta akoina moida akoina highway di fazana haidre natra ko adi lifeline anisi the protection gi wa hairibani adagi masida koi disturbance adagi ban blockade to matam chupta koina sinaba wa amakti akoi masi lifeline ni haidre cha manana ngasidi akoi social media sisu lifeline adugi masak ama oirabani ana sumba koi lifeline oiraba tangai fadana nomda changdaba yadraba sugumba matal more essential oichalaba nan essential or masi toina sinaraba tangai faraktragadi masi sum toimala agadi masi essential oire idana ko adu ngasi essential oire amane aduna aina yana na kogi handaki yogi thokuma tamda irang ji thokuma tamda ai kogi barusu yauri Homem Thangjam akoina matamda mapandagi lakiba misabu ero adi ate minister koi mapandi lakiba singse maisa haibasi koi internet thing basi basi lofo museum hai keno da internet thing basi na koi hena kanaga da posi hena mangjabrom da laktana akoi not only koi hena mangbada natana masina thajana ba mangbugi changsu yam na hengatle adugo masina akoi rumor hat pasu ngamdre samna da koi sigi ban sina koi magi tonga sandokpasu masi hatopa ngamdre haibe athadi it cannot kill the rumors adu hapa ngamdre aduna masi open tawraga maduda kogi maduda na fangli afaba pawji makong yahan bangamdre haibesi ko yam toina haji manipura ten grama matam khara da internet thing bada in terms of thousands of crores mangi si magi analysis na worldwide ko masi ko pawina phongrabane natra ko aduna sumai to koi in magi maru webse social media gi maru weba ojiti sigi online gi business story ba kholi punamak si akoi gi punsi gi soro ma or aba mane bana tra ko aduna masi akoi gi election matam da su magi digital first kind of ojiti yam hainare ko aduna sumai to dana magi campaign gi magi strategy da masi da priority pirak pasidi obama matam da yam gan hore ko election ji obama gi sigi america gi sigi presidency ki masi elections da Mesti yam pazana koi gi mai pang na effective tool lo na sina basi mo yam kana sina gi na ta ko adi matau khra so dum ko na dum tam basu lei re ko ado aino zik manipur gi da muk lak chaning basi da sai matang chi da masai gi hep nos ki problem am dilai tam din te aina 1996 da ko gi higher education gi seminar ma chura sampur da tawe ado da ai se ko gi resource person ni sale ada aina ai ngasi bok ta ai ningjangi aina maduda haigi waze ai hojita ninjang pawani ada ka aina kare haigi bu kogi aina putopa paper si globalization and its impact on culture si ai aduda puthoeba and globalization unites market but divides people sidan aina thambase aduna aina matamda haibasi chura sanpuda leiba adungumba akoi mobile pair ba misak amana matamda di akoi smartphone leite mobile pair ba amana chicago da leiba mobile pair ba ama message gi thang kudang da within seconds ma mar oibe ado whereas manu so champu dele biduna magi tipamukta leiba aduda leiba magi machin manau mari mata ama samna badadi thawhum chang su ya ana araiba gi akogi sigi pot am lak pase sigi matang dani adang si je hojikta sigi akogi discussion ji hodringai da si manu huna si masigi gari kha mistai da minute 30 ngam ki mama or ngani kun muki ada parking dele riba akogi parking staff ai da man ai gari se kham ga in mon question mangi jigin pim ja da aina question ji kai hangi bu handaki election si the koi candidate si hapet nang ming ta ba lebra hapet ta hero dana energy se outer ki khang rega suin hai ada man yam phasa bang khumeba yam phasa man kai hagi bu ka gai di mobile ya dana ai di mobile ji phak ta ra dana candidate bu khang de ai mai mobile ya gidre aduna koi vote ki maram da candidate ki maram bu khang de na man hai re ba ko aduna mai ho data yorom da ba mai yorom ba aduna hujik se ngasagi akogi hujik nainari bagi chang adagi akoina hujiki ngamari basi masigi si akogi mathaki adu mayagi swagi zare ka makhata ba grassroots level si dadi masi akogi yobugi chang chi madu dum wali dino ko aduna hoji phauda aina sum uzaba matam da election de heng chita ngai re ada hoji phauda koi candidate maming khang da yauri aina nate ko ai masi wari am saiba nang khangbra hang basi party maming khang ga candidate khang da
अदे कैंडिडेट के मयूं खंगा पार्टी खंगदबा अदगी पार्टी तो खंगा माय सिंबल खंगदबा अदे अदुसु सिंबल सु फजर खंगद्रि हुजिकसे अदुना कई मतम दे कोई ममांगसु थेनग्रे इलेक्शन दा अखोगी नोटा ना हेनबा सोशल मीडिया से अखोगी याम तोइना इशू अम ओइगिबदि सोशल मीडिया दा पाव थादोरकपदा असेंग पाव फंगमंगमद्रेना मणिपुरगी ओइने इशू ओइगी तुम मसी अखोई मणिपुर खतनते इंडिया की सुदम इशू रमदो माले अदुना फेक न्यूज़ चेकिंग कनोगा से तौदना मसी फेक न्यूज़ नि काना हाइदना फेक चेक सिस्टम ग लेदना याम तौवे अदो होजे हाइबिरुदे याम सुमी 2014 की मतमदगी सोशल मीडिया इज इफेक्टिव टूल फॉर इलेक्शनरिंग अदुमाइना सिनरप होबगी ममी में चांग ताकी अदुगी ममांगदसु दुम सिनदबति नते सोशल मीडिया की पोत से अखोगी भारत याम कन्ना सिनब होरखि 2006 दगी लागा 2010 गा ददि अदुम फजना सिनरे तोंगान तोंगान बा कैंपेन सिंग दसु दुम सिने हबते से इलेक्शन ग मरी लेनद्रगसु गुड कॉज की दमकता सामारिटन कॉज की दमकता अखोगी मयाम की अखोगी मयाम से तातोखिंग तोनबा याम फाबा प्लेटफॉर्म म ओरमनी अरे बल्क कोइना मियोई खुदिमक्से सोशल मीडिया की मागी एक्सेस से एक्सेस तौरक मतमददी मसी मिपुंग अयाम से लोइन तरसे अराउंड 33% ऑफ द पॉपुलेशन हारेनी मसी की 33% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जिदा मोइना मेन तौरिसी नॉट नेसेसरली ngसागी चाही सुद्रिबा गांगसिंग नतबा जनरली यूथ हाइबे तारे चाही 35 स्वाइदगी से लेबा टीनेज सिंग दगी 40 इयर्स फाउ की मनुंग से याम चावना अखोगी पॉपुलर ओइबा दुगुंबा के मीडियम अमखक ओइबनिना मसीदा मी मयाम यावरे से खंगबनिना स्वाइ एरिया सिदा अखोगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग सिनबसे याम थिनि इफेक्टिवली सिनब होरखिबसे 2014 दाइदे होरक्रे मतमदुदा अखोगी कीबोर्ड वॉरियर हैना थम्मकांदा मयाम सिना अखोई मी मयाम से मेसेज सौनबा अदुगी ममांगदसु अखोगी टेलीफोन की कुतांग बोर्ड खोमबगी पोत चटनरम कोनरमबा हेना लाइथोकनबा लाकपद सोशल मीडिया से लाकपनी लागा दुदगी सपोर्ट मयाम फंगकांदा कैंपेन की पोत तौनरकपा मीटिंग तौनरकपा खोटपा मयाम तोरगा सोशल मीडिया की केनो से अखोइना अदवाइदगी खंगबा हौरे हेताय अदुना सिदैसिदा गसाइगी माननब होनबदा अखोगी थबक अमगी अखोई मागी पॉपुलरिटी तानब होनबदा सोशल मीडिया की थ्रू द याम सेमदोक सेमजिन तौरगा थागत खोटप याम उइदना मसीगी पोट मयाम सी अखोगी अखोइना स्माइ तौ मतमदा से पाव भावबदा केनो सिंगसिना अखोगी खबर द फोंद्रिगेदा मोइना हाना अतोप म फोंजल मदुइ पावदो अरानबनी काइना अरानब्र चुमब्र का हाइनबदा न्यूज़पेपर ना मुक फोंगा काना अकाउंटेबिलिटी दो क्रेडिबिलिटी दो न्यूज़पेपर दगी वेरीफाई तौर काना सोशल मीडिया द हाइरासु हाइरायो पोतो अखोई न्यूज़पेपर गुम हाइबदी क्रेडिबल कनो प्लेटफॉर्म चंगकपदो अना सोशल मीडिया से फॉर एग्जांपल फेसबुक एक हाइसे नत्रगना ट्विटर हारगदी समय अखोगी प्राइम मिनिस्टर की पेज नत्रगना प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी सिंगी पेज द यावबसिंगदुदी अखोइना मसाइदा अदुदबो कोट तौनरगा इनरै इवनेबा अदुना इंपैक्ट से याम लैरे अदुगा मणिपुरी ओइना येंगबा मतमदसु सोशल मीडिया की पोट से क्यामु यामना इंपैक्ट लैगे है मतमदा अखोइना आइना एग्जांपल अमदा बुथोकसगे मतम अमदा अखोइसे केनो की मतमदा ngasidagiना चाहि 30 कुन की ममांगी वारिनी 30 मुकी ममांगी वारिनी अदुदा 30 मुक ममांग ते 30 मुकी ममांग 30 टाइम थुम आइना आईएसटीवी द लेजरिंग मतमदुदा अखोइना कैंपेन अम तौजकी कैंपेन से इम्फाल मनुंग से ट्रैफिक से यामना केनो तौरेना नुंगाइत्रेना अदुगी कैंपेन ट्रैफिक से ऑर्डर से फॉलो तौद्रेना अदेदा अखोइना पेज अमा सेम काना अखोइ लाइक माइंडेड अखोइ मरी मंगाना सेम कांदा ऑलमोस्ट केनो मुक से थोले मी कुन कुंथ्रा मुक थोले थोलगा दुरेजुदा ट्रैफिक की असोइबसिंग अवेयरनेस क्रिएट तौनबा सजेशन मयाम पिसलकपदगिदी मदुगिदो खरा दुम मतमदुदा खरा मयामगी ngangnanaba pot am kak oigi haibadi mioi loinamak follow tawungam dus mi khara di traffic sida concern oi haibadu ulla kanda masi semdok pachangi kai se adai area du dagi mi singna sinaraga apagi khabar da ibu khotpa mayam ama tawnagiba adugumba matamni aina haijari si puthokchari bagi wari si karigino hai matamda social media se as an effective tool for reformation societal reformation se masida phajana sinaba yakiba ana masigi pot se election gi sida hojiksu sinarap matamda अखोगी ममांग थोखिबा सोसाइटी सिदा तौहनिंगदबा से लान की मतम दा हरसी लान की मतम सिदा करी कदाई थोई से सोशल मीडिया दा चेक तौनरकान होजिक से अमन खंगनबा पाउ से स्प्रेड तौनबा याम होने हैब तारे मसिगी पोट मयाम सिदगी पुंचलगा चुमना कदाइनो चुमदनो कदाइनो हाइबगी फाउ खिकपा दमाइना खिकतोकनबगी तंजा दुदी लेइतबा अदुइसु लेइतबैदी अखोगी सिचुएशन सिनानिको होजिक थोइबा मणिपुर की फिबम सिना अदगी मियाम सिगी मागी इंटेलेक्चुअल लेवल अदगी मैच्योरिटी लेवल दुगी केनोदी यौदबनरा
नत्रगा अदुदा कदाइदा डिफेक्ट लेबनो हाइदु मयाम जे पुंजलगा अचुम चुमदगी पोतुरी फजन लौदबा हाइबा अमदा हेक चटलगा मदवाइदा इमोशनल गी हेक थमोइ सोको पोत ओरदि हेक इमोशनली हेक चटपा वायरल ओइबगी पोत कोइ पाउइबदसु हाइनैदना से कनामु मतमदा अखोइगी खबर इ मतम करिगिनो नगी फ्रंट पेज सिबु मी हात मी पुन nga ka yaw sibu kaigino aina hainagiba leba अखोइसु डेवलपमेंट पोत से यामना इनिंगेबा अदुबु कमाई तौगे मतमदा खबर गी मागी केनो से चटप मतम मयामना क्वाइदि पानबसे खरा हेना एक्सेप्शनल ओइबा थोकनदबा क्राइम द खरा हेना चेनबा अदुगुम्बा पोतसिंग से अखोइना नत्रगना एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज द अखोइना हाप तारगदी मधुगी पोतुदना हेना मयाम से पानिंगबगी पोत चंगेबा डेवलपमेंट एज जनरल ngसाइगी अदुमना चलेबा ngसाइगी हुइना मी चिकपा मीना हुइ चिकपगी एग्जांपल दु पुथोक मतमदा अदा एरिया दु अखोइना पाउसे अदुमाइन तौबा अदुमाइना सोशल मीडिया सिदसु समथिंग एक्सेप्शनल ओइबा से यामना केनो तो थाइना अमा लेहिदना से फॉर एग्जांपल मी म्याम हिंचाव थोक केनो अमा साम थोक मी म्याम चारे मी चारा मे काइन तो पोतु याम वायरल ओइबा पोत अंखनेबा अदुगी पोतु अदुगुम मयाम सिना हेना चटप अदुमाइना अदवाइदा चंगजनगी पोत से मसी याम थोइ अदुगा से हुजिककी इलेक्शन सिदा कैंपेन सिदा हुजिकसी याम नुंगाइतबा मना नुंगाइतबा हाइगद्रा हुजिक थोइबा मणिपुरगी इरांग सिनसु ओइबा ताइ था 13 सुरबनी मसिदैसे कप्पा लाउबा मयाम अमा लेरकांदा मदुगी पिरांग कंगदना लेबनिना सिगी मतमसिदा इलेक्शन गी कैंपेन तौरिनेना चौ चौ मीटिंग तौबदसु मदु अयामना मियामना पामनदबरा दगी खरा सीएसओ खरनसु थिंजलकप्रा तौदना अयाम तौदी तौनद्रे